Umentri ketenat Labour uba Deiru UMLA ke South Shillong uba Sunbor Shulai menta kesing ke arpusan terik rimpang arjar arpuar ula lumlang ki he ke CRP badi ki State Police penyekren halor ke jingweng no ke CRP camp ke badon hamaulai ha ke kendo jong ke Arts and Culture Department la palat South Post nem menta. Nakaliang umentri ulaong ula kentaj ke jingpan jengki benyo jaka thamai hadu sanpau eka ha New Shillong Henry kelai poi syaka jing menjur lang ban ai marsan eka ya ke CRP pat ya ke State Police bula ongru bakin ai por ya ki shisnam ban pendep ya ke office thamai bahadian kata ke sarkar kan pendan kamno ya ke te ke jaka haki wei kiliang Hakabedi bat kajing hakabedi specifically kabelong cek tang yang kata CRP camp kabado nang te apo mulai kabagi siongka mental hospital ki mulai teka play this a long pending demand of the people, not only of Molai but what kasori borokoi kibaya kamtam yagi nong song jongi na po mulai pelun borokoi kaba lalung gajing dawa nagi nong song leng baju ki seng bahalang ki seng samla ki SUF ki wigi various organisation ban shift ban weng no ya kata sia tiga adun ki minor sa ki meeting ba mensua ta kam sim la poi sei kala sulung tu tangala ya ngakot mata ya kana ka meeting ka balaya dan lang ki he jong CRP camp jong CRP department nang le ka police department ka adun culture de based on hakana ka city ka mensua kaba ka department jongka art and culture kita chief secretary jongka government of Meghalaya haka arpundriu August last year arajar way de hangne kumbaki penpau ba karena ka CRP camp kabaton hang te apo mental jail hamulai kila set up 40 years ago sawo sem mensua la allowed yaki tengah apa ni kadi kuat teki yang ban kamlong available kinang le research of the department how do they allow to accommodate CRP camp apakah premises di property jongka art and culture ang depo mulai tang bakalong kat kumiti tho jong kat gajing tho kat kumkan ka city kepala Tok Dauram Shakpal Singh DIG juga CRP dia hanya labatai ba kaladan kena kala set up more than 40 years more but shushu haka last meeting haka por kita ngolong minister ba ALH te kaladan ka minor cukup meeting kaba nagalega ki authority juga CRP kipan jaka ban reallocate ban weng ila di nakat nang te na po mulai they are asking sanpau akar kajaka sapo New Shillong Township kataru free of cost mapat free of cost biasa kada letter de hakalas meeting nang tu taka sud hadin bakilaya kamdan ye kelas sudah nak inspection kelas tu takai ka outcome mentaka si kalong ba ngalong concern ba kamu minister but on behalf of MDA government ngalai discuss ru badu chief minister badu ba deputy chief minister ru iya kana ka issue ba ngapan khot do deploy nomor ba ki babon ki nong mikmat ki dorbar sudong ni ki sang bahalang mular ke lali ya kendu kumba lar ai report mentan ke lali kendu YouTube minister ki sedang giladab requesting ban reallocate ban weng no ya ki CRP nantai ke hot ban suang jendak weng it's not a matter of joke ke kasulong bahana kamdon ko justification ba ngahi ngalaong ba mde ban I disagree on the ground that what ki various department jongkan state government
Kiba buon ki office kita still they are running their office on rental basis. Kiba buon ki department kiba pnia ki haki building ki private. Ki try ying de on rental basis ko mut ki siu ko bay way manu bunai man pnia. Te ngidon kam jaka buon ki department ngidon kam jaka ban sina ki office la jong bagi quarter jo ki staff. Te kibabun ki department hangtu pelai ki panjaka adun ki bala alon te for example kumu minister bobat ya ke preset ke jail ya kaderu kana ya sung meeting manakan kita yo bladem te kabut kabangala ya kan bodu minister ru te kabut lamondi ngan ya kan bodu minister namataka dan ru ke proposal hakaba ngiru ilapan nakalia ka department of prisons kelapan jaka napo kemuda ban set up yaka central jail kerang bingla ban shift no yaka teka jail kabat hapo jail road kabalong so congested teka diarap shibun ba yaka teka jaka ki ba gila ban utilize hakaba ga government kalaban plan le se ban le di parking shapo fast floor kadan ga teka ngila yakran ladang layo jaka ngilapan kasa stang begini ale chasai barangin final saya tadi juga tu ki correspondence bro kalau ada lot file juga prison department te sisin mengilayo jaga lah senai central jail mur kiri jail baru kali stay kelayarap kata kawai tengok ada tangnya department lah jong uru haru mentah they are yet to finalize to officially allot land as required by the Department of Prison for the proposed construction of central jail. Mentah kini lagi pansan bawakar. Tapi kajing temu juga bawa rak cucu. Sana bawakar berbikin warak cucu kumbar pula bopla tu. Iku abang pembun cuci CRP lesi CRP hangne. Tiada kebala adon ngidon hangne ke CRP kam ku begitu ke CRP kam katun kowe apa mulai haji ke mulai. Kepada kajaka jungki bajan law tu yang mo. So number 1 kata. Number 2 katun kada apa Beaver Road. Kena kawan harum office juga municipal. Sakawai hang tu populur gila ada. Tikit on what justification that you are asking more another 50 acres? I disallow. I did not agree. Ngamsya. Sampo akar. Tong lajong melaban. Tagi di department lajong melaban. Ada unta melaban naik. Kuman naik utas sampo akar. Kataru free of cost banai. Tengah long itu, wah tu kita mud lada me dan kam yang jaga nak kata itu, mewara nak state government tu pet nak jong kayu te ada course of discussion interaction te ngilawan be saka nomor ba kita jaga hang te po mulai jaga dan culture kita pun ki proposal dengan sinahan tu. Namentaka mentoy di paiba ya auditorium di cultural center na the training institute namentaka sharp traditional dance kita lagi don untuk kita pun bagi proposal tinggal suya poi sakawai in principle lalong agreed bagi mail san ho akar ngin pansan akar ngin ai tang san akar kemud boot ya yo CRP but ya ka home department mu di state police kini asyong lang hang tu ya kan hakan dengan po sanakar bat kiru nakajinglut ke jong kin sina hang tu bat ka state police kan sina ya ka kam joko police state police department bat bagi state police can control it ya jadi CRP ila agree ba hadin rayo ya jaka chatai sapo du Shillong Township. They have given the agreement within 1 year. Sistem bansina kejimpor kijing sina kelati bimde benong sina mtala dem. Sistem at least kilapan por ke bakin pendek yang te. After officially allotted the land to 5 acres only for both the state police and the CRP. Kin sina yang kata hadin beradab sina ki agreed ba hapo 1 year within 1 year bakin mida. Kyo mengikwa ben enhance ya ki ya ka company jongi kata enhance in other part of northeast in other part of India we already have 3 camp, one in Lauchenriel, Nongtumai, one in Pulu,
Wan in mulai bridge. Cakap mimpan ni ke. Kajian kerana ni mentasi kalau tang manueng ya kinang tidak bawa mental langsung mulai. Hanya Melayu yang cakap siapa New Township. Teknologi kena agreement dia agree. Dan kalau nyo akar kan dia cakap borok dia jauh cakap juga ada culture. Dia like accommodation lagi akar 2.86 akar. Dia mentanule lah dengan ai yaki siapa tahu Shillong Township ngong to in place of 2.86 Melayu susu ai senang akar. Arakar kalau reduce arakar. Kebetulan layakar yang ki arakar yang state police. Kalau sana arakar yang ki CRP, but state police kincong long dia shong lang ajuk kayeng. Tang everything will be controlled by the state police.